I see Dunkesi as I then near my soldier for ban. Now, I soldier for my hon, come here, Cosiana Memrao. If you be Omkoye and to say illiterate for. What you mean was a bonnet hour. So be person Ghana Nani Mutua, O come man and then near Banahoso. Almost some penny for no more junior back when we are from focus. Yeah, junkie. Or so no crowd uncle school, one young was Siadia no more in Sabi. If you said anything penny for more, I'm here binimu papa. Muko parliament, what is our same way? Ewan, and yakra, my near ni say, or more back quiet, and near my to Sabi, a bodam for cry, or more yes idea. Parliament, or Cabranis of ballot board. I don't know, no shoot to know. Inti what's your children cocoon to Pama and this MPP are we a Jimmy for? Tis a way on man penny crying up a sword into Quaba. I was a soldier for Betsy to buy Bonnie and Cassano. Yes, to buy Bonnie. For Abbey, Avet, Agba, and Baby, Sana Midemi. Romance, our parliament, just and your course, do not ask to say, I'll go here. No, I'll try for saying dancing about project. Yeah, 2 a year to them before, and no better to drink from a woman drink chair, and they are found any immigration as you hear from my head. I will reply, I am a friend. This is one more to say, one more spinning now. I didn't check the hour with the battery, and therefore, yeah, the best so move up when the ADH. Etiefo we die se me ka kire wo se ye begigi adwenkyere dodo na de aba som na ye me ka se me nsa ka ye mame a che se ye ne betwetwe nkomo mame akwa abashronko ye nua na wo hwe eye ne ya ekoso e wo parliament a wadwenkyere wo ne sen ade ekoso de nyame anu kware enye kra eye nungwase de magana man nyina Evisa denti na mpanyimfo mua amoye binimu papa muko parliament kodi sangwase asemwe ewo honum enya kura mi anka samadwinwe hu se school no omukọ no omukọ kro no school evisa enya kro no school no omukọ a wia wo school se obi wo kra aponoje e no di cultural exams enti kro no ewo ni mojam enu enti no ba parliament be wi aye na dia mu ye I can't think far. You can't take far. I can't think far. When me junu ukramenti asie. Every say parliament poni na just scared be mamu se mu fa me adwuma ne de. Wo be wiawia. Enti na na do e mpa cho sika de be mom be project no fa bra me na me hwe so. Wo be hwe sika no. Me hwe sika no so. Anya ya de. Na nya sa pa de akromfo na wo ne be ye adwuma no. Wo mo bi sika abode atitun. Na kire na adwuma mfa nkwa nya sa sika no be wia. We vote po no mu wie nti asra mu mama ani nda ho sa de we yem pese bi besi biom e wo Ghana ye nim te obi anim se ye nim ade ba sa kro no suku ide mpam cho teacher fo no mo nchiro made ye no mu nja kro no bo no mame de kro no na hunya wo pa na wo hwe eye wenchi ye course ya eye mpanifo no den na eye se aban no ya na se embra eye wo na ye nja wo musa ade na obeye omo ye mpanyimfo omo na omo hye mra no na ye nso edi mra no so no omo ntimi ndi mra no so ayan ye gu echi ebe de na edi mra no so wu ko parliament ko wi aye ama ya chichire wo se branch aye di ko bo fufuo na se me nso meti market ya na mi wi obi ani e mantam na edi mi ko police station mega se emba parliament won mo me chichire manza na ya beti oh etu solution se wo ti memuni no si ebechi wa no wa refer wo munesi wo parliament nti omo nchichi omo Yamu ye obia osa suchu bia ye mfa ma no. Efisi ade omu ye na enye. Okay. Enye.
Okay, na sisi a won say na amanyoko NDC omobo enju result ayisi di betu dwa na yesu na in ye de wo peni kese a owo man mu si akonya so na amanyoko NDC members of parliament anko pie ase wo no eno so na ne kwan so anu no ana enu de me kura nka me nko ebi se de omo ye no ya ne kwan so anu no ba to omo so omo anya ne ye ebi se wa nko no no be na ye adwuma na jeze woni na adwunye pa ontimi ne unye adwuma nti anu de omo anya ne ye but wo ye penya oba na ebe fun bibie ni obe nti na na do mfa ncho omo ne oni omo ngina enye adwuma no ye mpa ebo anu se court no omo kon bibia be edin na asundu aba se ekoma na ado a ye ni be ye adwuma ebi se na ado wo ho na wo ye NDC no ye MPP no ye CPP no ye bi se president dia wontimi nkobo obi a wo fie din de otisu no ni din na obebo nti ye nyina ye Ghana ba ko pe nti anu de sro so asundu de maye man no se bibia ende din emaye de omo ye ni de omo anye ni ye ba bibia ni wo be ye omo fa nchom yo ma me da sepa na wo hye sesi ada akoye speaker of parliament efri amanyoko NDC na parliamentary candidate can special meeting from presidential candidate and so akoye is excellence Nanado Dankwa parliament won nyoma bekoyie decision making nso no ebekoyie ebebo oman nyame enesine okay nyame nebu oman enye nipa da seni nyame osi ohene akuma dan nsem bebi onu nyankopon pe no ho na odane dane inti nyankopon ankasa na ebedi Ghana so na nado de nipa ni so de ono e president but nyame ankasa na ebedi hine ono nso na obekire kwan ebefa so yebebu oman no inti anu de amfa ho ya tie isesi emiti hu betimi but omu sampanyimfo ni omu nyina omu adwunya ba ko omu ya kromfo kese Kwanu ni die inti uti ejire na nkoku ntokwa ma NDC MPP a uye jimifo ebi se de omu ye o parliament unim se omu wi omu konum kokobo mu enu die no inti ahun yan si ebetina ejire ebe ye dede ana ebebe amemo ni de ombebu ni yie se na nyame pese Ghana ye no sa na nyame be mo adwini nyanso omu bebu man na amaye okay inti efutu obi a wo ma ye mpanifo ne timamufo fatu jamami nyame ankasa de nyame pe no ye nti nyame nso akra bia mu se afi we aye wura mu yi wona ma wadwini unyansa nyina ne se de wo achieve wo wanim de obese 2021 ni nsaka no nyame mbo na unsanka kuko wani menhwe president bia ni wo betimi asesa ye man ya amaye se na nyame kan no sa na ebebe mu amaye nti obi na ma woni ye wutesi wani so no pe na se wo prema unsaka wuti we wusori anopa we adwuma so no aba no se nyame beboa wa wusu betimi anya nkrofo interview omo ni ade at the end of the day the month we benya pay adwuma no koso ebe promote wonsu de wo hwe bia unsa beka nti obi take decision say president bia ni obeboa me se manye adwuma mintimi ndidi manye adwuma mintimi impre nkomenim nti nyame mbu obi na de obi biara kuma eda na kuma so de obi biara kra hwehwe no nyame nyema no enu peni empire bo ayebo ma afiwe mo bio yetimemu ni owo Ghana ha enu na ye kra hwe se nyame ma ensi obi aye efisi asese oti o se nyoma kosuma wa obi ni bia obeboa no MP aye yi no ni kuro mu kuro obi wo no na 1 year the whole 2 years no nsi wo ye nso omo mu okuro mo omo ano mbeboa bo mo enti wonua wo bi na woni bi obeboa o ma hu nda ho enti nyame mbu obi a na obi akoma so ade embre mu ma no ni entimintina asundue mu oh ma me da se wakasa ye pa nya me hwetiefo yeguso eje adwenkyere de ba be somo na se na sitie bia no bomode age wakonwa na tina se na choke pa ifi se na eba no bia waso mu nso ye wo bebre de ma mo fa moni enguso endi echi ano bi baka se nyakura munyo ade omo ye na nyakura kire se ye ni ato abama wo so omo nkotena ho komo omo nhemra na ye asebi ye yanko school ni bio omo akọ school bi kuta 100 degree no kre na mu gumu ho ani masise wo parliament enye
Sade no mu ye ni dia wo so mbepa Ghana fo nyina acho. Sabi omo ntini omo ye no omo wo mma wo fie a. Omo ma behu o. Obi kwatam ya beto aba obi kwatam ballot box yi bi. Ye shutu ni kun. Parliament okwabra ni so kokuku ballot box. Ada no no ko omo shutu no. Omo agya na de ofa paper so omo agya no. Se wonko. Enye omo ku ye ni ma so Ghana ha pa mpanifo so aba. Mpanifo on the NDC for na start sad you know. But so bolanfo tie wo hye dwaye dwale. No bolanfo be yu ntuma. Eni bolanfo na chisa wo kwaje. Ada mu mi na ma badam. Because the obutu ya se wan aluna wan idusu. Ono obutu muntaka. Before ayi ade ma ye me sha. Si ekoto aba. Na kwa akwala ebi mienu bi wom. Mimi kura mi jina manko sku mi koto aba nse no. Mi koto aba nse no. Na mo amabo degree abu menum gugu abrochire. Wo koto aba no wase no. Chese na yese mu no MPP fo na mote wona. Mo nnomo. Ena bi so mpep na na do na se. Mi jare TV o se yin shi na mi kasa. Na na do free so. E video ka sie so. Mi na na do free so aminto aba. Because papa no ye drum. Yen ye to aba ma papa no. Junkie o. O se onu kura onko school. Onya nkwase ade na omo ye sebi. Ono ye junkie asabi onu wi num koke. O se onya sa ade na mo mpanifo mu ye we enye. Omo guoma ni hu fie guoma na ni ase. Papa. Ena NDC for no free parliament no. Koko ba ni dede ba. Parliament no mu free one. Fi no mu free na na do ya finance so. Ye de ni so de na ne ye pe se de na na si suma ye. Enti se wo betina ho so be free wo. Enfa ye ho. Omo pe kura mo nko parliament 4 years. Enfa obi an. Pacho de course no de na no me kura me fere. Me fere ma my Ghana pa se ebi nsida. Na akufu ado a wanom mmra asan di mmra wo bu ne ho. Wo bu ne ho fi ne kwala bremu abepem ne. Wa ye te se rubber cap. Wo di filter ne ho a etofom. Na enso na bre so na nsemfo sa akosi o parliament. De enti ameka sa ye nsemfo ne se ade omo ye ne sebe me fere ma o. Ma anye ni say omo be koye eniema tete sebi abodamfo kra omo nye sa ade omo niema no omo ye tete abodamfo sebi bodamfo udware ne kra onimu fi obesan ye ne hu fi so omo sebi o omo ye me papa ne me maame no nti ti na ma to sebi na ade omo ye no omo agu oma Ghana nyina ni mu ase na na omo ye omo adwen say NDC for no omo ye omo adwen say omo gu akufu ado ani mu ase omo ana omo agu omo ho ani mu ase enti ade omo ye no me de me kire omo so omo me pa Ghana nyina ye chew enra ise edu nketi akoye press conference na nim se nka chew pa na ode bre se ono kra de onti so dogo bi nu abe sa me de na minim se nka de ohwe ye no obesi ni trase ama oman Ghana na nka ode chew pa ba se ono de te se power na omo anya ni nti se bi o ebo ne dam nti oya de fun bi a ohu na nka general secretary de omanfo akoya de boni se ya ka fansa to nsayem na pa ye chew na janka yenya bibia man ka se omo papa ne ti wa be omo be ya de boni a na wo papa ne kura ba se wo kura de ade ankwala ne ye wo kura na akire omo se omo ba omo meyesa omo ba no hu se omo kura dwen boni se omo ba me ba mi dwen mi no sa ha na me sedwa na ma fitian ma ko sedwa o ba bia me nua wa na chese me a me ba nyina me de ntokwa ne bai enti MPP for de omo ya ade ba bia omo anya ade ne se Carlos ahinkran ekoye den ekofa we na ehode wa anya ade ehode mesre no ba wa pacho ti ya je ne chopa na tu sabio ade omo ye na ye ya pa nti na me hu se ode should be yes because me kra na ye me nwanwa na sa Judas na obefra MPP fo mu eto na ba se no sheda me ti we me anko school so me ntro se me esi we nya me control me o sheda so o se no e Judas
ana de ono so eto ye de ne de koso NDC for so no saa nipa ne mienu omo ye Judas enti saa nipa ne so omo ji ska na omo ti ye na omo nni se de Judas ji ska wa nni na ono akosen no saa na omo so omo be ye enu ba bia omo adapa be dadi ade omo ye na omo ye omo adwen se omo ye de eti Akufo-Addo Ghana na omo de eti aye because me am to Akufo-Addo ba ye bisi a obo mi nya bi mi MPP ni mi nya bi enso assign free education enti ministry kra na minimum se Ghana ni ba bia obi ankokora abusua ni obi ikobi tinkanye na ye yi a wo se ye de manu ni se si a o ma ko yi speaker oye NDC ni fine enu kra na meba so nti enu na akoba ne sa no ebebu eye amambo no ebebu anana ewo ni decisions a obeteke ho enu momo de dru na je se nyame bam Akufo-Addo mi hu se oye nyansa bu akwanyame ohun achichira de hu se oman no sabio ebi don ebi nso no no enti omo amoye omo ho se omo ye ohinta dua chire na omo ye esa no nyame nhwe omo ho nyame de onim de obeye se omo atu etia na ma agbamba bi na aba no bi de minim se de nyame epese odi Akufo-Addo ye no avet agbamba bi sa na mi de mi minimum so ono so odo oman Ghana ni ntinu wa beye adwuma wo oman ni mu eda parliament won so wa ye adwuma wo hoda enti minimum so obedwen oman Ghana ho nyame bema chese nyame ne na ebema Akufo-Addo ne na atamfo nyina bu oman no so oman ne bekoso na no mo ka se adan ne yam asiedu nketi asa adan ne yam sojafo ban na ka sojafo e ma ho no ka me akosua na memra o anya me na wo se me ba sojafo de omo wo ho ma ye nyina ti sa we yo mampani kra na pese odi ntokwa ba e wo se sojafo betia o enti na omo wura ho na omo kwa kra na mpese ne kwan so ame kra na mpese nka omo kuko mu ma bi mu mame na wo kasa asumdue kwasa se Dabi so obi pese Ghana nani mutu a ukomu ma na nani aba ne ho so Bible kra wa so ba ya de bone afa ba ebu no anti soldier fo de ne soldier fo no na wo senka o mansum kro mo bobo kan o emra se bedwa fo no o senka o musisi o mani so mo no je fa final first to jamama efutu obi a wo ma eye ye mpanifo ya anything memufo no fa to jamama na fo anu nti efutu a me de be ma mpanifo no se si a MPP fo no omoma omani enye din na omo nsan no do omo ho de aduro no odo se muka mo ho bomu a bibia be ye fefefe ma obi sanfom so na o ma ye atwam no me de mesre o mampanyi won fa nche ebi mo se yenyi wo madi ni se omo fom ye no omo asabre omo asi wo mutrase obi wo ho a okoto aba wo se me MP ho ye masu enu nti na ama de ebedru ye yedru enti se wo MP na ohwe na wo MP no mpe na ye ni complain mo obi se bi asen na dwen oman ne ho enye sika bi a wanya nti na wo sisi nti sa de ne sa atirimode na MPP ye koto aba ya na edi sa atirimode no yenya isa de no fiti na ekọ na 2024 no ma party bia yensan to ma party bia MPP nsamra because omo de omo ba omo dwen oman no ho enu nti na me de me nsre nkwala wa chire ni nyina se mo omo hwe omo ma me party mimi se ma chire me ma se enye se me ye MPP ni nti na so be MPP ni e bedru ba bi na hwe na MPP asa ya fru ma me party mu na to aba papa aba wo hwe be boa Ghana no eno na to because MPP won ba omo dwen Ghana free education omo de aba me sre nana sa Ghana card no se nkwala ne de beji loan e de akova city me sre na wa be panicho me train ai o ma ne mraso yo etefo wa wohu bebi aye mame akeka du aka na adwempa waka na enye ene ne ye nyina na ne ne mu yegusu aje adwenkyere de baba so mu ngusu fa mani so endi echi na mu bia masu mu ye sanse nkrofo won sem ka de course of parliament ne de airtime yankasa
empenifo a ekuntokwa pupupu wo parliament time eti anu de enye fe nya de ye nika fe nya de nika na sampenifo ya de na ususu se anka yemfa ye wo esi ya twe o maso de omo ye wo parliament efiti ase no kran a NDC fo awura parliament a omo kotena baby MPP fo tie majority fo tie eyi wo mu din nyina firi ho utimi ho se bone pa wo mu tiri a omo nya wo mu bedi enti sa ne ye nipo na wo mo ye na chese ntwa kwan ntwaye yo na wo share senia ekoba se ye si nana ewo akonya so na wo soe na amanyokuo eye NDC members of parliament efi ase na eno nso hu ne sen den na waka fa ho suban boni ankasa na omo yi ne ye suban boni said your moya ne de obo mu president no de wa mo ankasa pe na wo mo yi tita ne ya mo ya ne de na enye obuo na sisi a yen show won say members of parliament for Amanyoko MPP ni NDC de anka numbers ni ye kan say pepe papai na ekoba say member of parliament akwama Amanyoko NDC na wo hwa wona wotuti a MPP na anom say o maba no na ne kwan so ano no ana ni kwan so de MPP fo bi ye no empanifo ne ye wo parliament ti etu abati a MPP wo parliament no bone kese pa na o maye no se sika ne ye de ma wo muti no mo ye sa wo maye bone Nyankopon be bisa wo Nyankopon be bisa wo mo pa ya meka fon oni say be srampanifo no eya omunya abotre efisa de omo ye de yen ya ye wo abontini ye ni anyi ho kwa efisa mi se mi wie fon 4 unsusu wa ko school a ko va se wie efisa mi musu wani abie chen mi ti de me metumi aye no untumi nye eti de omo kwa ye de te se illiterate for wo mu ye ade wo ba bi omo ye ade no omo anya ade kura mama o say ni omo ye na omo ti se demfo omo ti se illiterate for omo anko school enu akire no omo no omo ye de omo ye wo parliament wo no omo ye ni mu asepa na me se be kira ase obi ase won si classroom da na set sen ye nko school enu akire ekura no ye du ba bi ti sa ni ya omo ye ni ye nya ne sa like be bu mu nkra ya nya de omo ye e de chese mi se no ma nko akiri ni meduru ba bi no bi ye party kura me nkoko ntokwa wo party na se womu so omo du akire enti womu ye ade a omo nya ni ye ni ye na ye wo akire no ye sua wo tabi omo ya omo nya ni ye ona se ye wo akire no so so ya be ye de eburu de omo ye no so mama mate wasepa na wo hwe senia eye nia impenifo ni di kan ye yenko eno so wo parliament wo no den na wo susu se yemfa enye wo impenifo na omo ye sande mi de ka me nko a omo nko adwuma 6 months ye ntwe omo ka no omo ntina se no omo mu se kom ye ya next time de omo ye no omo nye se adi mama punishment we dey anu ohye because omo ye ya chini tumu kran ko bepe 6 months ye ntwe aneka no omo nya adwuma den no omo fa nsuo nyansa na de omo ye ne de omo gu ye nimu as MPP fo no omo ma bi hope kura akofom efisa man susu sa ona de otwe akonya ne su free oba ne to no wanya de ntutu akonya ne free ne to ena opimo ena opra ya enka de na abeka na mo ye kinagati fo na modi sa prepare agoro no empanifo te samo manyi amu wona nanom se mu ye wei ni ye hwam wo TV so subaya mu da na di ne de enye enfatam eti mu ye mpanifo a mu nye de enkwala ehuna wo mu nsua wewu nana bi tifi a hwe me nana ne ejina TV so a odi mirika wakosasa paper ewe na chinga
Chamla Council, and nobody said it's a young man. I am yet Parliament will do what I don't. No more penny for your Chiamka. No more Mokagan, your man, no more man after the Parliament, and the Moyen, and the Asunde Bana. It's a woman that met in a fleet. Yeah, 20 and the Uncle Parliament. Parliament. Ni wato yanti ni ho asem ya. Eti wato na so so man dey yo say nye je ma ye nyina. Nse say so the president ni ya ba ko no man ya dey omutu o man no. Na asumje ya dey. E ba Ghana. Enu ogbo mbeti mi so mu ni mi nko. Na wo share abeya ye tunye. O ti bo say na parliament apply members of parliament apply. Then so e ko ba say no come from oye parliament. I think I say MPP for the family no tomorrow pa. MPP for the be akosuo. O so le nipa for ni ti for. And the MPP. E je omo mutu ma no ma anya ade. Omo anya ade so omo amu anana. MPP for omo amu ho so. E se ni na ye sika ni ti amoka. Ye go ebiem ye ti ti challenge. Sani dia me papa ni ti amoka. Me uti alliance. Ye ti apa. Okay. Well, ye ti that's a MPP for me. We start to put on a modern chain. It's going to go and make an answer for a family. What can't I said, brother, I know I can tell you that. It's I'm here to do that for. I'm waiting an armor and she is slow. And she didn't let you. I make an hour. I never poor man or find out with me. Since I do a home watching for one. And I got you for many years. And you're fine. Omo anya de kura. Eni mani me omo pa ye chew. Omo anya sam papa bi an kan kire ya. 4 years ne bi atare enwa no ye o. Ebeba sisi ya. Omo mo yes adi ni na. Omo constituency ni. Obi e hwewom, obi adi ni hwewom. Kan hu say 4 years no. Se wa anya de papa. Omo de omo nsa ebeto atia o. Se ne bi no anya de papa. Omo de omo nsa etutia o. Sa na first day ya. Mu kom na hyebedwom. Hwede makoye mu hufi. Mogum ho anim ase poto. Me yampi ni ukra, mani be wu. Next 4 years no me to ma. But me MP kura de onye sa. Na won sa anye sa so. Okay, ma me das na wo share eyesesia parliament skirt and brown speaker of parliament Efri Amanyoko NDC and a president to Sufri Amanyoko MPP. Elema parliament dwumedi esom di no etumi akoso yi ana se ebe ha adwu. Me de me ji se be koso yi. Efi se sa papa na wo mu ji no. Me wo man mu encheye achade so enche. Me ntin ho asembani bia se on kasa basabasa no. Maintain who assembly bia e wo radio so e wo TV so anaso obi ano se papa we e ye nipa boni enti mi mpo no omo to aba oyi papa mi mpo no na ye me efi se o ye nipa se on kita suban papa nka ne party for no omo nyini megina ho se party for no omo dos party NDC ni nipa ne dos e no omo no omo yi ni e na MPP ni bi susu hu se o papa we so ni papa bi wo no how be control parliament na ye nya problem enti ono to koma no kra no ono so nya bo no wa kire na jo na me ba so say enye Judas life esan say who support ye party bia wo di wakumenela support say na be ya wo nim say speaker of parliament koma MPP anka no be boa passing say Amanyoko NDC na wakoto ma MPP no who is any kwaso ano mimi die mimi who is any kwaso ano because yes to aba yes kire wadwen to no so na dwen ana no so kire yen de yeti kire o ti yen de yen kan se obi ye Judas obi ye Brain ono otoma no na oni say even mimi party no e bia nipa na de ne bae ade na aba no nipa no to ye eye bebire o obi to ne de say o say no Medi party yachi for 4 years
na na buy me ya ma me position bia. Ya ma me position 4 years we so minim say me ma kotra ma she bedwom. Ye mfa me deputy ni nya bi. We mi nya bi. Ade nti na me koto mo bi. Enti no ono so odi abro. Me ntu mo bia. Me ntu me NPC. Me ntu me NPP. Obi amfa na asem ko. Ma say ono so odi ka ono so waya abro. Ane di otuma no di ono no nim di enti a otuma no e bia no hu se enipa woni mu ase ne party ni eni ti no otuma no se Yesu kro ne asuafo ne na ba ku ye Judas a wo yi ne ma ye enti ayo no ma awo Bible obi betimi ayi enti eno de enya hye ye de hwehwa de se o ma no enu bejo ye sorry a da ye swen in afi bia ye ba but as we when you tell them for Africa ya ma ye chop money boy enti say o man mu anyo ayen so yentumi mu enti ye de pesi o man mu emu bejo o mo kom parliament a ho nye boxing trabia woni pa ko wa won de be boxing frɛ boxing say ne bukom banku ene nkrofo fra se oguso a wo frɛ frɛ o fra ne atries kan ne be show to wa ho de abo de mo bia mfa bi ko wo a wodi bi be ko no say one more crown, no more yes, I yes, I smell one. 3 months, me and mom is car. Midasi. The American say, the Yami Bay be a year. I'm banning Sanswa, and Kaye Husena, Yoma Bessi. And see, the Bessi, Yami and Manamba. And see Kakra, Abba Hono, Abba Hono. Yansu ya ye wetre ye de besu ade na de ombe di ade no nso omo parliament house no nso omo so ombe hwesu na omo de asu ade wo ho kakra esi wo ho no ho yo me das na wo hwe eye amanyoko NDC the way ya ECD declaration betu jo omo bo antom yem na chese 70 no comment do na ba ese bibi besi wo mo so omo besu eye omo nipa omo former president John Dramani Mahama nani ni nemu nso bibi science asumudue pa ebru asumudue su na si ye dada yesi nana ado ade wo akonya so no ade na wo ka fasase ade no ya mekani se dada dia si wo bibia mu die eba ye no eye ya se bia obi be di ade ya mfa ama no ana wa wo ne class say we eye we die na nso okay we ya power nti beka say wafa nti die be si bia eye e bia se Mahama na di ya ye hu die be si okay nti wafa dia ye mfa mma no eti asumje na ba nde na ne kwan so oh yes nyame na ngasa odina ni saka Mahama ne dada nti Mahama na ngasa nyame amma ne nti ase e wo bibie mu nti wafa onfa okay na wo share say na ye members of parliament for Amanyoko NDC wo mantena eye inauguration ase no no so ne kwan so anu no ana yes ne kwan no so wan kasa wo hu omo dressing no eni omo nyom omo tu no o nse nyame wakasa nyame wakasa ase no mantena si wo mreku ana na aso enu na eye oh anu de hunya enye by force on betena de na ase oh okay ntu do mu se me de ya normal e bia omo betena nso ye nim de ebesi wo ho nso enti ya normal enti anu de wutimu se ni omo ye ye ni mo pa anu mo ye oh okay e bia omo ba ho ye hu de ebesi enti eye okay na se si a akoye se speaker of parliament efri Amanyoko NDC mo na eye presidential candidate so yes excellence Arado Dankwa no parliament dey na be kwaso bibiansi decisions na be fa dey bibiansi e be fa pepepe oh okay nyame wa hihye bibia dada enti eye de nyame enti de be si bia eye se e bia nana na fa eye na omo nipa nso na gina ya e bia enim de be si enti esisa ye nso eye etu de futu obi a wo ma eye impempenifo ene timemufo nyina fatu jaman the American say ye hwe se na mpanyifo no esa eye ni ensu ye hwe ni entina wo sa ntokwa bia ni wo onse winu na NDC winu ya MPP nti wa na wakopene ntokwa na wa huru se mu anya enye okay mini aba mimi NDC pa wo say
me say me ye pure NDC last 4 years ye nana buy nana be di back no call you me ye NDC pa na so ye see adwuma ni na no first time go obi boto No correct. o ti ase nana on ma obi sika wa wo dwumaden no na nyame beboa na wo so anya bi adi na nye president ana omo amuti parliament ana obi na be show ye ya nkasa na ebe hwe ye ho se nyame nso aka ye ho na ya tinya ye nti enye president ana obi a wodi wadwe No, me be di akire na wakonya ntokwa na wa hwamanfo ewuwu wo abakakra ye tu ya we wosem. wo ho utina ofie si uni ba bi kwatina Omo ma prepare cry auntie. wo utina ofie untina ofie me ye di ni sisu mamba ye di ne 7 December ye tu abansu mamba ense hwe uda mfaso wo bi so obedi akire gidigidi na wakopra wo waja wo mba no kwa sesi omo amuwi obi a we bia okita nkola obi a na obehwe wo mba na amo mana ya basa enti mama ye hwe ya bra abo ne yie Yo, me nyaba wakasa yie pa nyame straight for. Ene na say ye gusu enye. Ye jeje adwenkyere dodo na say na me di kan bobo so no. E de aba abesom wo nti gusu fa we ni di echi sa. Eja omusa akeke. I say make sure say emra be ye adwuma e masa de ni sibio. Yo, na mama bra question we so. Who share members of parliament for Amanyoko NDC. Na yes we nana, ye di nana esi akonya so na woman ba wono. No so na sa. No so nye. But almost someone ti omo han say ya omo ampani abato no so. Nti no omo right something to me ayesa. E man ne ba sa ne say on sa list omo nya NDC for nya we speaker no. Nti ma bibia yeku. Oh, okay. Oh, eno no mo penti omo nya. Nti inauguration ni dey em say omo mpesa omo be hokra. Okay, now who share Speaker of Parliament free Amanyoko NDC. Na presidential candidate so His Excellency Nana Addo Dankwa. Ebe bu oman yi ama omo tumi take a good decision ana. Ebe bu because sisi opposition no e speaker. Nti no mo de law bi bana se nkoyi a ye nje ntumu. Oh, okay. Omo nje ntumu sa ba anka omo no mo nya majority na anka eno no say no law bi omde ba bia no no mo eje mu. Ba we no mbe defend se nkoyi a we mbe defend. Oh, okay. Nti ebe ma bua. Yes, eno ebe bua. Nti who share yes skirt and blouse ye nyame pe. Oh yeah, skin and brows ni okay. Oh, okay. Yeah. No me nya be ma me da se pa me da se na wo mra wenya e de amayen. Nyame nhyira. Lele dey so munya aba mercy ka na me de enkrato enkrofo adwenkyere ebe som mo no ye bepie mu ewo tu di abonten so ni nyina ne se intawantawa chesemente me wase karata ekoso wo parliament any inauguration a chese nana do is excellent Nana Addo Dankwa edi ni si akonya so eno ma bepie mu se die na yetimemufo wo modwen efa ho basabasa ye si ye edien na modwen fa ho na no na dodo na akire wo madwen a etiefo mudi mani di ekira mani tua na ni na emu no agro eso no na ade esa enkrasefo aha ene mbema ye kwan ne yedi mo esi da se ne ye besa ehia bomodi subscribe tutu magin HFD kasei se ne ada ni da ejumede be yedi betumo wonso sabetumi akabe no etumi akire wade na wo like share edi promote channel way dani da se ne etimi tu anamo ekobe bi foforo kwaje nkrato ade betubo ebe so amono ye wanjumeku a wo mo son ya se Mama Juliet Ventures oba se wo kitchen wo be ye fe na wo ra wo nche dia but modi afa Mama Juliet number na obeboa ama wo kitchen aye lovely afa loan master malone within 24 hours nyanwuya ni se oya government worker na wa affordability loan master beboa ama wenya wo urgent money the aye wo urgent project for aha enam di mo besi that's ne ye besan Asia makramo